لگو راپورین کل سر روزنامه‌وانان هاتنا آماده کردن جسادی 96.5 مدیا لترکیه کار دکن دبن کنترل حکومت و دستلاتاری دانه 93 روزنامه‌وان گرتینه و در حق 105 زیاده تر روزنامه‌وانان دا لیپرسین لیگرین و دوزنه. رهبر سندیکا روزنامه‌وان ترکیه تگسه دیاربکر محمود اورال بالکشاند که رهبرین دستلاتاری ترکیه گوداری نرخ و پیوان زاگونی و ناودولتی ناکن و 196.5 medyayı kırnabın kontrol xo u medyayı maici dibin zagt u peykutiyan da kar dikin. İktidarın basın üzerindeki inanılmaz tahakküm isteği. Li Tirkiye agahiyên ku di Bêjinga desthilatdariyê da derbas nebin, nayê xwestin ku benzanîn. Yên ku dixwazin agahtariya civakî bikin û karê xwe serbixwe bikin jî, dibin zext û pêkutiyan dane. Di wanê çar rojnamevanên ku hatin girtin jî mînakên dawî ne û nûçeya ji helîkopterê de avêtina du welatiyan kiribûn nûçe. Yani heger em rastîn ku digihên civakê ne li hesabê desthilatdariyê be, bi vî awayî toltê hilanîn. در راپورین کج آلیه سندیکا و سازی ناودولتی این روزنامه‌وانی و تین راگهاندن داجی رخنه اینگران ل ترکیه تین کرن که آزادیا کرنا کار روزنامه‌وانی دا آستا تنبونه ده. هفسروک کمله روزنامه‌وان دیج دفرات سردار آلتانجی دازانی که همو وارن جواکی دا ل ترکیه و تایبت باکور کردستان پیوان حقوق و دموکراسی تکچونه لی او زخت و پیکوتی ده پیکوتین لسر روزنامه‌وانان دا شنبرتر خویاد بن که آزادیا دربری نجی دا آستا نمانه ده. هرچقاس راپورین دوی درباری ده جی تین داین دبی بجمره وکیلی دبیجه کو Türkiye taybetçi li Bakurê Kurdistanê rojnameger di şert û mercên gelek zehmet de karê xwe dikin xebatê xwe nemeşandin. Heştê û ne li gorî meha Eylûnê çar hevalê me wanê jî lê zêde bûn bûne 93 kes hê jî di zindana de ne. Ji van piranî jî rojnamevanên Kurdin ê ku di zindana de hem di nava de nûçegan hene, belavkar hene, rêveberên saziyên rojnamevanî hene di zindana de ne û ev zext û zora li ser rojnamevana îdî gihaya astekî herî bilind. در راپورین سازین روزنامه‌وانان یین ل ترکیه و یین ناونتوی دا بالتکشاندن که کار روزنامه‌وانی ل ترکیه وک تاوانته قبول کرن. اولگو راپورا سازیا روزنامه‌وانین سینور ناسناکن رسفی Türkiye عالیه آزادیا روزنامه‌وانان دا د 908 دولتان دا در رضا 157 مین دا. صدق ارن کردستان 24 دیاربکر.